Kapitan Inteng! Ay, good morning, manok. Ay, adak manin tapno ikang kaiti bukal ti mais apamigatam. Ay, kunakun ket. Big-bigat, aday tamanen manok mo akawitan ti ap-aprosam. Ay, inton kuan, pinarti kon day taman. Uray manok. Pagimuna manin. Ay, saan aday tati kayat ko asawan? Apay pagpupudutam nga rod ngay. Imbis ko mga main nga agdigos ka ta agsagana ka amapan ije barangay hall. Ang day takit din manok ti unaem ngas asikaswan. Kit nagdigos sa kaun. Idinapan pa'y abulan. Narigat agkaradigos. Ang mga no agpanatungan. Kagawad ko anan. Gumatangak man iti siyampaw para kuto ti manok. At dagayam kuto na di manok mau. Ay, adda nga ron. Iso nga igatangak tapno pag shampoo na. Kalpasan ti panagdigos na. Katuan Ken gumatangak man iti 5 kilo chicken food. Para iti ipatpatag ko unay chicken ko. Ay unay day ta ipatpatag unay. Sige, mabiit lang taikan ka. Kayat ka. Kanayaon, analinis ken healthy ti chicken ka. Sang-sangput mo ang naggapo ije barangay hall. Imbes kumangag sukat ka iti badom apang balay, ken tumulong ka iti trabaho iti unag ken ruar ti balay. Ngam day tamot ten manok mo ti unaem. Ako namlan saan ko apakpakanen. Ni ba nagmet? Amok adi mo baybayan. Ngam sa balilatan no siyak. Ta siyak mismo ti mga sikasuken kwa na. Ay naimbag pay dahi tamanok tanalinis. Ngam sika nga akin manok kat saan? Ay, una yun. Ibulos mo nga minan. Tapno agaliwaksay iti karuutan. Saan akasta ka na yun mo nga ibabaod? Ay saan na mabalin? Diyak kaya't amarugitan ti manok ka. Ang mga numapan iti kapitakan. Hoy, mayat tamanok yung tata daw. Nagpigsa ti tarawok na. Kan mayat ti taktakder na. Siyempre imit Atiw na ti tarawok ti manok ni Uncle Mau. Ay, pudnaw ang natartarake ay ti tarawok ti manok Mau ngam ti manok ni Uncle. Ngam natartarake mo ti manok na ngam day ta manok Mau. Oray man no natartarakay. No saan mo't lama ko na fighter. Akas iti day ito'y manok ka. Fighter mo't lang di manok ni Uncle. Ta Texas day day. Day tangay manok Mau. Anyang iti breed na. Ay, mas fighter day ito'y manok ka. Ti breed na kat hulaw, kwaraw. Ay, isumot lagayam nga wandot-dot ti tenged na. Kan, naglada kita ay. Sa dino manan ti pangibaudam iti manok Mau. Inak ibaod di taturawd. Naimbag ijay tapriskaw. Day talamang bambantayon iti manok mo tar aramidom iti inaldaw. Dinak man la umay tulungan ijay bangkag. Sikapay lang ti mapanagtrabaho ijay bangkag. At napatag apapanak. Kanyang kadwak na ito'y manok ka. Sa dinaw. Secret? Kanya. Mala, indakaw. Hay badong! Agsubli ka! Aray, kumatangak man iti agas no adda. Anya aklase ti agas ti kayat mo agatangan ka ba dong? Tay man pagpasaranta maray. Kun pagpaturay. Kun para pagpapungtot iti manaw. Anya? Kayat ko kahit ngagbalin na kanayon ang napungtot ti manok ka. Kun nauyaw, nasiglat, kun naturay. Apay, ingkay sabong day tamanok Mau, kabadong. Hapag-isaw, awan da parintay kan maribanang iti balay da. Mabalin ko nga lain ni tati manok ni parintay. Paglabanak man ida. Takitag man sino tinasigsiglat.
Ipan ko ijay turon. Ta ijay tipang palabanak. Tata Badong! Anya ti raramidam dito parangan da ang kalinteng. Ay, just kay. Adda magayam ni Kwarog dita. Ang sa narumbang amamuan na tiplanaw. Aw, mangmangag na kaday. Ah, Awan da angkel kaw. At ije barangay hall ni angkel. At damat ije palingkin ni Anday. ay, wain, nangag ka, Kwarog. Sige, mapankan iti papanam. Tagawid ak matain. Awan magayam ni parinting agagarak. Sige, labasan ka pa yung araw, Tata Badong. Sige, Kwarog. Ay, apaman na makapanaw ni Kwarog. Ala, ti kawitan na manawk ni parinting. Apay ngay. Kasta mo tintila nga itanti manok ka, banang. Na, dara-dara mo ti ulo ta manok mo. Ay, nakadkadlaw ang nakilaban iti pada na amanok. Ay, wungarod. Kasano ko maamakilaban? Kat nakabaod mo't iti nakaikulungan na. Kasano ko makaruar? Ay. Adalakit di nangirwar iti manok ka. Sana inlaban iti sabali ang manaw. Anya? Ay, matiliwak lag no asino. Ay, talagang agsungbat. Napuluan samot nga agpaiso ti ulo ti manok yung anggal. Awanin ti sigo da kinataraki na. Anya pa nagkunam Kwarog. Asino takin aramid iti daytoy? Ni Tata Badong ti atapak anggal. Taiso ti nakita nga adda iti parangan ti balayo iti kalman. Igam na ti manok na ahulaw. Anya? Wanang kail. Iso ati nasayaat. Paliiwan nyo na imbag. No iso tinakitam. Iso lakit di ti akin aramid. Ay loko day jay. Umay napaigayam ipalot ti manok na iti manok ko. Bayat ti kaawan may. Ay, kasi mo ti manok mawanggal. Ay, nasken ang makabalis mo't ati manok ko. Agpudno ka man, Badong. Sikatin ang ipalot iti manok mo, iti manok ni Kapitan Idi Kalman. Dayta tinararamid mo. Saan? Kwa, tuyang. Pinagpractice ko lang ita. No, sino tinasigsiglat? No, ti manok ni parinteng, no, ti manok kaw. Makitam? Dipudno ti atap kaw. Ngam apay ngay, ta saan anapuruan dayta manok mo. Idinto tajay manok ni Kapitan, grabe ka na, ti sugat na. Wen ata tinulungak ti manok kaw. Apay, itulog ko ayamit to yang maabak ti manok kaw. Anya ngay tinaramid mo? Kastoy, iti makita ko nga abakan ti manok ni parinteng ti manok kaw. Ay, dagos at tinilukon at ti manok ni parinteng. Tinangal ko na yung bag, kabayatan na palpalutin ti manok kaw. Aging nga makita ka kumabaw, sakto insuble ti kulungan na parinteng. Kasjay! Anya? Kumusta nga ti manok ni parinteng? Ako nadaan na purwan. Kwaraw. Apay, Tata Badong. Di na pala ipalot iti kaldiraw. Tanapurwan mo't lang. Tapno mo yaw. Napatag kini ang kail ti manok na. Dakkel ti gastos na. Ayat na lang ang maimbagan ka nagsubli ti sigod a kinataraki na ti manok na. Aya. Tagkatawa kayo, pay. Hey. Da kayo nasamot tinang ipalot iti manok ni Uncle Kaw. Awang magayam ti kabailan ti manok ni Uncle Mau. No kasta. Pudno ada kayo tinang ipalot iti manok na. Wine, pudno asyak. Ang pangasim Tadi mo ibagbagakin ni parinteng. Pangasim, kwaraw. Sige, Kwarog. Tenglam ana imbag ti manok ni Pari Badong. Wanang kail. Ita, ipapalot kumot ti ulo na iti manok kaw. Aginggat mapurwan. Kita agman ti reaksyon ni Pari Badong no makita na ti mapasamag iti manok na. Sige ang kail. Data. Palpalutin ti manok mo ti manok ni Tata Badong. Bayam! Masapul ang makabalis ti manok ko, iti manok ni Pari Badong. Data manay. Nakita di kawitan na manok ko ahulaw to yan. Awan mutan iti nang ibaudat. Anya?
Ay kat nakabulos siguro Apay kumaabiro kam kanyak nga iti manok mo. Apay, imbulsak kaya. Nakabulos nga tang agpaiso Payman, tayo naksapulan ni tayo ti karuba. Ang mga nodaki di mo tijay. Wano saan, ijay turaw. Ala, warog. Ibulos mo day tamanok ni pari badong. Mananggail. Ang kasanungay. Ah, Ang mga makita ni Tata Badong. Paray, dahi ta ka di dyan manukaw. ni pari badong warog. Isuti umay dito. Sos, nangyangit aramidon ta. Iso mga agpaiso dahi ta paray. Manuk ko mo dahi ta. Anyang iti naramid yaw. Ay kwa, bimulos ti manok mo. Wine. Naglaban da iti manok ko at Texas. Wine. Kahit napuruan ti ulo ti manok mo, isuakas ta. Wine. Ikulong mo ngamin anay bag ti manok mo, pare! Wine. Yeah. Saan nakamamati ang nakabulos ti manok ko to yan? Anya, Kanya mamatay a pinuruan ti manok ni parenteng ti hulo a manukaw. Jak mamatay asaan alimaban ti manukaw tuyang. saan ka mamatay? Una takas tamot lang tinaramid mo. Itatakas tamot tinapasamak iti manok mo. Hustown badong. Aguli mo kan, tamangan no anya pa'y titurungan day ta. Anya, apay nga guli magak kumangay. Kastauna tinamayan day ti manukaw. Umimbag to lang ti manok ko Naa, Addaak ita dito'y nalawa at urad. Ikak titadi na ito'y manukaw. Sa kunto paglabanan ida, iti salbag a manok ni parinteng. Ita, manod din na rangrangkayan ti manok ni parinteng. Ada ita, paglabanag idan. Agbilang ak iti talaw. Ipulos kan. Patayam ti kalaban mo a manok ni parinteng. Ada ita. Sige, laban! Abay nga! Siyak mo tinti kalabanan ti manukaw! Ayun na yan! Ay, saan! Sa dino ay ti pangbirukan tayo ti mapukpukaw ang manok mawang kay. Dito'y turod ang mga noda dito'y. Ano yatin da? Na! Tulaw! Sus! Ni Tata Badong mati agtartaray. Huwag kang paisaw. Kamkamatan ti manok ni pari badong. Ti manok na mo ti mangkamkamat kan ko ana. Anyan mapaspasabakan ka ni pari badong. Atetan. Sus! Tulungan na! Ay na! Nasayatan da kayo, paray! Kuwaraw! Ay tulungan da! Kamkamatan lang ti manukaw! Kabutang mo kat manok mo matlaan. Ay diyo lang kami na mo, paray! At datadin na ti manukaw! Sus! Aday ta, naikatan, titadi ti manok mo ngayong kabit mo iti saka na. Ay, agyaman ng paray. Anay ka, nagsakit pa lang ti pinalot ti manok dito yung likod ko, paray. Kay malalam Nagkunang amin, mapan mo paglabanan dagiti manok, iti awan gapu na abanag. Among parean niya. Saan ko at tinarakan ti manok kaw? Tapno mapan mo ipalpalaban iti manok mo. Uray manok akad ka asyambut Ay, wun paray. Saan na maulay? Wun Ikaray, paray. Sigurado ka Wun Animal cruelty ter aramida. ay Tata Badong, saan ngamin nga ay ayam dagiti manok? Panunutan nyo nga damat karbangan dagita nga agbyag. Kas kada kayo matlang agnakam kan Tata Badong, tadimon ulitan ti inaramid mo. Ala sigay! Dito'n tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Gen iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebutazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga.